Kublai pi baro kini kilong ki kubor pamtakasngi. Ukpa bakud upop Francis menaga pratrik unaitung ulathong bat jiet yo lingdo soblai Ferninand Dkhar kum ubishop Thymmai ke Jylla Niam Jowai. Usoblai Ferninand Dkhar ubabat administrator ke Jylla Niam Jowai ya usoblai Ferninand Dkhar lakha hasnong longkalu Jowai ka arfnru terik urimpang siajar kendai spa andru pawar. Ulong ukna seminary na Upper Shillong ula pendep ya ka philosophy na Christ King College bar ka theology na Orient Theological Jong ka Jylla Niam ba Shillong. Lakan tang lingdo ya u ha ka arflai terik ukala lingkon usnem siajar kendai spa kendai posau ha Jylla Niam ba Shillong. Usoblai Ferninand Dkhar ulalong usyakri ublay ubla syakri haki babun kikam ulalong unong pet yaki kena seminary Upper Shillong ha usnem siajar kendai spa kendai pusau hadu siajar kendai spa kendai pausan. Ulong usoblai syndrome ha kashnat niam ka Annunciation Church nam dong siajar kendai spa kendai pusan hadu arhajar. Ulalong upadar syndrome nong syarai nadu usnem arhajar hadu usnem arajar ar. Bad upadar rangba hasnat niam Holy Spirit mulong ha usnem arhajar ar hadu usnem arhajar nyong. Ulatrei hasnat niam Annunciation Church namdong bad kum principal ka high school ha namdong ha usnem arhajar nyong arhajar kendai kum procurator ka Jylla Niam Jowai usnem arhajar kendai hadu arhajar arpaway bad hadu minta. Ka Jylla Niam Jowai kalayo Bishop Ningkong da Bishop Vincent Kimpat hadin ka jingklat no Bishop Vincent Kimpat katay ka ket Bishop Kalatlino na hadu minta. Hapdeng ka jingtali ya ka Jylla Niam Jowai lapit na Jylla Niam ba Shillong nadu kapor barang MU Archbishop Dominic Jala Shipor hadin kani lawan Shimti Shipor da Archbishop Thomas Menam Parambil. Hadin jong Archbishop Thomas Menam Parambil ka office ukpa bakut na nongba Vatican la thungno ya Bishop Victor Lingdo Bansumar ya kate ka Jylla Niam Jowai tat ba Bishop Victor unkiu kadanno kum Archbishop ka Jylla Niam ba Shillong.